Riko dobo huwa tanganeza kama funga chivenda panuka SABC2 ngari kanire panda. Vaimereri ba murayo babo murwadi Cholota vari bako akamadzwa nga chao ya kote ya magistrata ya Bloemfontein ya uhana makumedzwa amuromo akumbere yabo ya baili. Izwi ndinga murawo ha musimu buso amba uri Cholota abana zangalero la usengiswa na hone arari bangane wa baili bangapeza bo shaba. Abo Cholota ndi mungobo horerwa abari na chivaro kamurandu wa randa za milioni za madana maviri fu tanu ane akwa maovisi wa hatanga za asbestos vundula la Free State mimwa ya fumu yoferao. Ramirayo anakwemerera bo murwadi Cholota bari pfanelo zawe zokandekanyiwa naone ushuka zvino mumbuleroyo hakufarazwa budi izvi zvikotabarazwe magistrata abo Estelle de Lank vatuzira kure kumbero bva Ramirayo wa Cholota evari zvothe azvitongwariwa uitira vutanzi. I am here the whole day, but I want everything in writing. You're here the whole day on Thursday? I'm here every day. But not the whole day today? No, I'm here today as well. If you're ready by this afternoon, I'm ready. To present oral arguments or simply written? No, written arguments. Simply written? Yes. Right. Vamuvuso varasibone bovanga uri wa Cholota abaziro stokisini nge US rwame mwedzi mina naone zovangwa nga nthana usateveza maitera murayo nga Cholota vamuvuso voto vapu vanedza uri wa Cholota voguma uvona vamutawa wavo nga mwa ginibire fumbiri zoraro wa Cholota voto farwa nge US nga ngombo sawana mabambiri yavo azwa uwenda nga nthani ya ufirerwa chipinga. Paragraph 6. The state opposes bail on grounds set out in section 64B of the CPA and contends that Ms. Cholota is a flight risk and likely to evade trial. 7. I've read the founding affidavit of the applicant, Ms. Morauri Shalina Cholota, dated 12 August 2024, in which she applies for bail and submits that she has adduced evidence which serves to convince this court that it is in the interest of justice for her to be released on bail. This is denied by the state. Mulandu uyu une Cholota bakulibana nabo wotomoto vangango wa girimbiri fumina musibe mutusi wa chini sawa mranga vundo akarabu Esma Khashule une mafunga ya akusinyisa oromrayo wa Cholota. We're extremely baffled and we feel it's extremely unfair to our client. Each and every second that our client spend in prison is in violation of your rights and it's extremely unfair. Mulandu upfukisirwa pandanga la vuna utira Ramirayo wa Cholota uri vakono isa mangwaro kote vo Cholota vohumela chitokisini fala chitichini cha mapurisa cha Bainsfly. Utsimi wana ufungi wa hafu harutingo tenderekerwa khili khumalo nga murawu ha awara gati musi senzo meyiwa achikotovo ubulawa zwo ambeswa nga hazwo khothe khulwane ya Pretoria. Vaimireri ba mulayo baholerwa kha bula la meyiwa wobutsesa mudhibi wa thingo tendereki ane aba muofisiri wa kale wa polisa mukolonelebo Lambertus Stein arali hoba na ndingezo za uphumuliwa ha chimwe na chimwe kha rutingo tendereki lwa khili khumalo khati na todo diva arali zotombedzwa na butanzi kha rutingo lwa khili khumalo zowaniwa nga ndila ya mulayo. Vamwe mutange isibukeng Xipembe hadorobo ya Johannesburg funduni la Gauteng vari bako balelwa utanganedza ukhelelwa nga vana vararu bebalo ba xikoloni cha fasi cha Everton muroba nga murawu ha uvaisala. Vamuhasho wa pfunzo funduni la Gauteng vari vana ava vararu vane vaviri vava murathana mukomana vothoma ulwala va xikoloni zwenezwo muroba. Quite a sad day that we have in our sector. As it were, the class teacher of one child that is in grade 4, brought the child in the staff room to indicate that the child is not well. And they actually called the parent and the emergency services. While they were still waiting in the staff room, then another child, from the same family came also, indicating that she's not well. And the third one, in few minutes was brought into the staff room as well. They were all rushed to a local clinic, and unfortunately, they were then declared dead.
Vorabulasi vatuku uponi Haliolo nda ha Jane First fundu la Limpopo vako tangana na vhuleme ha u endedza zwilinwa zwavho ya mimaragani nga mulandu wa thailo ya bada dza vhuḓi. Vhadzulapo vha vhupo uvhu vhune ha wanala dzithavhani vha tshila nga u ṱavha mavhele vari muhasho wa zwifhaṱwa wo vha fulufhedzisa bada ya Tshigonṱiri u bva tsha ṅwaha wa gidi 2009 fhedzi na namusi vha tshi vho lindela. Vhadzulapo vha vhuponi Haliolo vha tshila nga u lima mutsho unukalaho une wa ita uri hu dzule hu na murongwe vhuponi ha dzithavhani u ita uri vhubindudzi ha u lima mavhele vhu aluwe. Vhorabulasi vha u lima vha bveledza thani dza 10 dza mavhele musi vha tshi kana. Zwo ralo khalaṅwaha iṅwe na iṅwe ya u kana vhalimi vha shumisa bada isi ya vhuḓi musi vha tshi endedza zwilinwa zwavho u ya mimaragani. Vari kilomithara dza 17 ndi bada i songo dzudzanyeaho zwine zwa nyamisa vhaṅwe vharengi uri vha ite vhubindudzi navho. They've been sending us from pillar to post because every time when we go there, they keep on promising that the next financial year we will make sure that we will allocate some funds so that the road can be upgraded. But nothing happened till now. As farmers, this road is affecting us. We have to pay transport to deliver our produce down here, and this is costing us. As truck drivers who assist farmers with transportation, this road is affecting our cars. We carry sack of maize for the farmers downhill and our trucks are experiencing breakdowns. Vha muhasho wa zwifhaṱwa zwa muvhuso vari vhono thoma na nzudzanyo dza u lugisa bada. We are well aware of the Lulu road, which is an access road for the Lulu communities, and we have deployed our internal staff there to deal with the situation, whilst we are trying to look for a permanent solution. Vhadzulapo navho vha ṱoḓa muvhuso wa vunḓu u tshi vha tikedza nga u dzhia zwe vha kana u vha isele mimaragani. Zwi tshe zwo ralo vha muvhuso wa vunḓu vha ri vha ḓo dalela vhalimi vha vunḓu uri vha wane thikhedzo yo teaho. We are going to be supporting both commercial farmers and the subsistence farmers who are just starting, and in supporting the subsistence farmers whom we have appreciated to say many of them don't even own any tract land. Many of them do not even have professional skills. Vhadzulapo vha khou lozwa zwilinwa zwavho vhunga zwi sa swikeleli ṱhoḓea dza mimaragani. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo wanala maanḓa kha luṱaho lwa vhuṱanu nga u tevhekana musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 18.14 cents, bond 23.26 cents, euro 19.88 cents, pula 1.34 cents. Mikovhe fhala JSE inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,452, platinum ndi $935, oil sonkunakiswaho $81.8 nga fagi. Tshivhalo tsha vhathu vha sa shumiho fhano Afrika Tshipembe tsho gonyela nṱha kha kotara ya vhuvhili ya ṅwaha. Mbalombalo dza vha Stats SA dzi khou sumbedza uri tshivhalo tsha tshiofisi tsha vhathu vha sinaho mishumo tsho gonyela nṱha u ya kha phesenthe dza 33.5 kha kotara yeneyo. Izwi ndi u gonyela nṱha u bva kha phesenthe dza 32.8 kha kotara ya u thoma. Tshivhalo tsha vhathu vho laṱaho fulufhelo kha u wana mishumo na tshone tsho gonyela nṱha nga phesenthe 4.8 musi zwi tshi vhambedzwa na kotara ya u thoma ya ṅwaha. Ikonomi ya lino shango iko bvela phanḓa na u balelwa u sika mishumo. Vha Stats SA vari huna u gonyela nṱha ha tshivhalo tsha vhathu vha sa shumiho nga zwigidi zwa ḓana fuṱhanu malo zwine zwa khou sia vhadzulapo vha milioni dza malo khoma ina vha si tshena mishumo musi zwi tshi vhambedzwa na zwa kotara ya u thoma. U gonyela nṱha u ha tshivhalo tsha vhathu vha sa shumiho zwi khou ḓa na u hovha na u engedzea ha mishumo ya tshifhinganyana ya zwifhinga zwa dzikhetho khathihi na u khwinifhadzea ha nḓisedzo ya muḓagasi zwine hapfi zwo thusa u takula ikonomi.
Riaribuwa Africa Shipembe hayandi maipfi na mreza wabura mitambo wafano Africa Shipembe beba tubamendere mitambo ni ya Olimpiki beba wia fano hayani na musi chigwada ichi cha Team South Africa chinesha kajara mubamberi Tatiana Smith kachina bagidi mbabiri ba relay bane baba Bradley Nkwana na bayanda walaza choshika vukaba mabupo hazichaka or tambo wene haba Kempton Park uvaduba Johannesburg Matavero. Varamitambo walino wewa tubamendele kamitambo ya Olimpiki na ngwa yange Paris wasuka hapa na wayani machironi na musi Smith ane kutuchira mtambo wa bambela otubamendele wa msuku kamba mbea mitaraza madana mabili ya breaststroke na wasilibere kamba mbea inei ewa nabana walino watubamendele wasilibere kamba mbea mitaraza dana ya relay. I tear up every single time I sing it because especially that last lines, and united we shall stand, it really does have so much power, and in that moment I can see how people are standing so proud at home singing this song, so I'm gonna miss it a lot, but I'm very fortunate as an athlete to have experienced that and to have been able to stand on that podium and sing it. Minister wa mitambo Vutsira na mbele Bugetin McKenzie vari vadone vara mitambo tikezo yote ine vakuitoda. I'm profusely apologizing. There's no excuse. The best excuse is better behavior. So we are going to do well. We're going to change sport. It will never ever happen under our watch where athlete doesn't have money. Minister vari vana mloro wa urumela vara mitambo wa madana mararu kamitambo ya Olimpiki yange Los Angeles na gidimbili fumbili maro. Mugudisi wa timu ya rushaka ya rugby ya Springboks bo Rasi Erasmus bakoditika nga ubana batambi banji na hone barina bukoni mutamboni wa bubiri wa rugby championship na shango la Australia baraboni ya Perth nga mugibera wa Erasmus bo itachanduko za fumi kabatambi babo bafumi 5 bane badothoma na mutambo uyo mukapteni Siyakolisi awedzo na hone bwimoni hawe udojena Salman Murat ane adoba mukapteni mutamboni uyo. Mafungwana musi ogumane fa mucho wa tebera zoni zino na dzivurani nenjerere babe na madekwa na budi nda Ndimare kwa narwata ni zakata fala mucho na zoro kula besa mchwashu ruma chimyo ndimare kwa nano ya kala machona konori mare kwa na msiko rubondo rwa mioroto ne rudiba ndabera fala pone kapa pezia additional mbrazenza kuona pezia ndibana mchoma kole unakora kazi nespida za shango pezia chakala machero tukoro kwa rubondo rwa mioroto no disenda rwa pira pezia mvura kezila ndibats kudra panda na unaka upono pezi adwana mchobore ndwa mu yakapa pezia zinzo shango pezia chipala panda konoro ndibana tsiuzo zamu mimene ya deod namanda kaspida zopena shango ni aporenda chipembe pezia mimene le drop ya kwa maupona Northern Cape kati na zungspida zofunda laborenda la Eastern Cape basi archipela panda tukoro koyu muya udopo wabone kala machiro amana mando dinamanda kaspida zobare zofunda la Eastern Cape pezi adwana kona zizanule madaka ka upone wore yavunda lipopo pezi zino rembo limwana modela samroto na mpiso chokalo nas degrees Celsius mwana South Africa Spember ko tumanga vunda shila Gauteng ra konkezi sikoro 23 para Pretoria zari 23 para Broncos Bay pezi archipela panda shaka vundule laborenda vunda lipopo korre lokolo mchuna doro udopisa kuma kala machiro manda upone wore ndia giani kati na toyando resongo wana upone wore ndia musina pezi archipela panda shaka vundule wore lampu malanga korre kezi da temperature zashu zidugone zoska para katiri tumbo mbela zaitano zoska para katiri 6 sikukuza mchuna bore udopisa kuma lechitaba kala machero peza ripala panda shaka vundula bore la KwaZulu Natal akora bela mchuna bore udodi bidra zozo lechitaba mara machero unaweza dosuka pala 27 ulundi kati na 26 pala Freehead ripala panda shaka vundula bore la Eastern Cape ukora mchuna bore udodi dude la stoku machero lechitaba unaweza dosuka pala 22 mtata za dosuka pala 17 kumane ripala panda shaka vundula bore la Western Cape kuyu mchwa mvura unwe wadodi nyamanda kala machero unaweza dosuka pala 14 Cape Town Zasko pala 15 Glen William. Persi pala panda chaka vundula wore la Northern Cape. Kwa mchuna wore udodi dudela zozo machalo chitawa stoko pezia zasko pala 20 pala Carnarvon kati na 21 pala Romana. Pala panda chaka vundula Free State. Kwa mchuna wore udodi dudela stoko zenezo chitawa kala machalo pezia zasko pala 20 pala Frankfurt zasko na 20 pala Sasolburg. So zino anamode petsa nga vundula shuna wore de vundula Northwest nora kezi zasko pala 25 pala Rustenburg kati na 23 pala Maikeng mchona wore udodi dudela zonezo machalo chitawa machano angarezo vakata frala mucho zora bafala zoni marikwana anotire. Dopsi kwa budi. Da.